Halo Miss. Halo, Eh, apa anak- kabar? Baik. Anak Kak Mile, oh Kak. Saya Anak- bahasa Indonesia sedikit. Oh, ma baca Saya je. Inggris. Oh, English. Oh, what is your name? Miss Saya Joanna. Joanna. Oh. Nak buka-buka mi memang dari kampung mana ni? Mandi understand. di Inggeris apa menasah dengan? I don't understand. You living Ah. in your country? What name your country? In England. Wes, England pemirsa. Yeah. Man rona pun anak orang kampung ni memang. You need to speak in English. You know living in your country? No, well, saya tinggal Ino tinggal? 5 bulan. Memang mula kan no, tak bau mengayu. Ya. Saya kite surfing. Cat surfing. Main tu layang surfing, layang. Oh, ya. So saya suka angin berat. Boleh kan? Jika le angannya bara. Oh, good, beautiful Aceh. Yes. Thank you sudah main. Pelera. Rastofi. That's lovely. Nice to This meet YouTuber. Yes. YouTuber Aceh and me YouTuber Thank you, Aceh. Kan acuk make Pleasure. lah, acuk make. Okay, thank you Miss for your question with my friend and see you tomorrow. Yes. Okay. Thank Ya, you. tumor Have a good ganas. day. Okay, Miss. Thank you Miss.